Kızık, noça boylu, beti bağjaygan, gögela juka sakalçan, juka muruttu, gözü jumşyk. Berkesin tögüp, tınç yatkan galabızga murda gelip jürdü eken mындай kişi. Murda gelgendigi tuuralуу maalumat kattalganby gerim? Kızık. Mun üçün arxivdi garaştırуу artık başlık kılbas. Töregabızdın atına raport kirgizip, arxivdi aňtaruga tapşırma berdirim gerek eken tezinen. Militsiyadağı 10 kişinin 10 saatlik suragına göö bolgan kapitan Hayrullayev geňsesine girip gel atıp, saat geçki 10'ga gelip kalam debedi öyle. 5-10 yıldık mezgilde kamtıgan arxiv materiallardan bir sıyradan götörünün zarıldığın belgilep koydu. Azır kabinetine girip barıp aylanma orunduğuna jaylanışıp oturar menen, aldıdağı iş tartibi gün buruntan şuruday tizilip жазылған kalın bloknotunun ertenki günkü baragına unutpastan çiğmilep koygonuň. Şahardağı köptügün zavod fabrikanın 2-3 ödögü jumuşçu tabının manayın aňdooga jogoptu operativnik esiňerdebi 3 barak kagazyny uştagan boýdan kalgan operativnikçi. Moýnundagy galstugun boşotup göýneginiň üstünkü topçusun çeçip, jakasyn genen koygon kayış papkesin golgo garmagan gebetesi çarçaňyrak kapitanın uzun koridorda oturlap tosup aldy. "Tegile kögöründäbi?" dedi Hayrullayev. "Uruksatsız gaýda getişmegile, joldaş kapitan. Iri-de oşolарды getirip ýeýçi. Jardan bere gal, birden alyp gir. Ekebüz ana süýleşebiz." "Jarayt. Süýlegenderibiz da gyzyk," dedi Hayrullayev eşigini açyp jatyp. "Jarayt, nuruna kup bolot joldaş kapitan dese ne bolmak? Katardagy operativnigiň oşentip aýtsa, gereli geçten beri çarçagany tarap sergip kalçuday öňdöndü. Oýlap baratyp özüni tydy. "Hayrullayev, joldaş Hayrullayev, kantyp uşinti oýlaga jol berdiň? Muny kişi ukpasyn. Sarkyndy ekenin bilbeýsiňbi? Ötkendün sarkındysy." Oturar menen kalyň bloknotuny alyp, ertenki gündün baragyny açdy. Aktaý jeri jok. Saat 9'du görsetken tuşuna bir işçara belgilegen ulgurupdyr murdarak. Üňüldi. "Jolugy şu жазылыптыр. Kim deyt?" "Kol жазmalar institutu" deyt. Neňdi? Abdullayev Turbaýew. Bugün жазgan Turbaýew. Jaman Abdullayev bir jaka kaçmak bile gütötdi. Saat 9'dun tuşun çiğmelep öçürdü da, üstüne mayda tamgalar menen "Töregaga raport girgizүү, arxiv" dep жазdy. Abdullayevdi andan keyinkige genen çonunu wagtga jyldyrdy. Eşikti kıldady. "Girgize ber," dedi Hayrullayev başyn götürbesden. Eşik açılıp böjöňdegen guruççu abışkany aldyna salıp, operativnik girdi. Ökmet akeňin sürün gara. Bir çyny gökçay menen bir syndyrymnanga günü düşüp, geçke özörüp KGB'nyň kabinetinde gamalyp oturgan gele ýeti gaçyp, çukuraýgan iki jagy ajyraçuday sunulyp, gözü çanagyna çüngüreyip girip, öň alet jok beçara abışkada. Başı giçireyip muştumday bola düşkönbü, oşol muştumday başynda ala dopusy aýlanat. "Aksakal, mınday oturuňuz." Hayrullayev kaptalyndagy özüne jakyn orundukdy görsetdi. Ökmet üýünün törüne, bolgonda da tiktegen kişinin gözün çaçıratçuday kızıl tazıl boyoktu gileygen karta, tuyuk tubaldın jarımın eylegen, uzun tuğrası beri degende bir jarım kulaç kelgen düýnönün sayasy kartasın unutkan joksuňarby? Asılı jakdagy orundukka tebelep çıkıp ketkenge davay, abışka kom aylandı. Ardaktalyp atpagan soň, iregedegi orunduk ele layykdy bolçu. "Mındaýla oturaýyn. Bol jaka geliň dep atam." Kapitanın kaytalatıp oturbastan operativnik elpek gelgişti. "Tigil jaka ötüňiz, tigil üstölge." Kurutçu abışka gudum süretke düşçüdöy, eki golun eki tizesine koyup, moýnun sozup üstölden gyrna tıpıyıp konup kaldı. Operativnik giyin oturdu. "Çarçagan joksuzbu?" dedi Hayrullayev. Jo, hiç kanaka çarçagan jokbuz," dedi kurutçu abışka. "Göňülüňiz kanday?" "Juda jakşy," dedi abışka. "Kardyňyzy açkan jokbu?" "Jok akasy, kardym açkany jok." "Durus, anda dagy biraz wagtyňyzdy alam. Oşonu menen üýüňizge jönöýsiz." Kop jakşy. "Dagy gaýtalap goýuňçy aksakal. Bugün taňda bazarga baratkanyňyzdagy jolda esiňizdebi? Aldyňyzdan çykyp, eki galta gurutuňuzdy satyp algan.
Anan akısın berbey sızdatıp ketken kişi. Gebetesi kandayle? Beti bağjagan, gözü jumşyk, juka sakalçan, murutu da juka. Uzun etek boz çapançan, başında ak topu, uşu? Hayrullayev militsiyadan kolga tiygen süretті. Papkesine eki büktөp salgan jerinden surup çıkıp, bügüşünen şaşpay жазып unçukpay sınakı tiktep, Abışkanın aldına taşladı. Tova dedi Abışka gözün çekçeytip. Tamaşası vıçınıvı. Bir de süretті jalt tiktep, bir de Hayrullaev'de jaltaktay qarap. Hayrullaev'din bul emine tamaşası ekenin tüşüne albay taң kaldı. Dalay jumuştan kaltırıp, ubayımga salış dele erteden beri sarezine çöp salay izlegen kişisin taap algan okşoboy ökmöt. Oşonus üçün ökmöt bolup jüret da. Tapmak dursun kara kalem menen öňü başyn kup özünde keltirip, süretin tarttırıp koygonun kim eken? Dedi Hayrullaev kıltayıp. Özü? Dedi Abışka orundan tura kalıp. Özü be. Özü. Kudum özü akası? Dedi Abışka. Akçaň uşul kişide, dedi Hayrullaev. Ova, uşul kişi algan. Abışka göçük bastı. Öndürüp bereyim bi? Dedi Hayrullaev. Timele koyun akası. Emne? Baysız boşonçoluk. Jo. Anda emne kılavuz. Emne kılı gerek. Emne kılıp jürüşçele mındayda. Kurutçu Abışka arık eyinderin koşurdu. Kuruldu timele. Anda emese ökmet menen partiya sizdin gömöňüzge juda muhtaç, dedi Hayrullaev. Tek şaýlo malında gana uzun gezeke şatıra şatman tezilip, şaňdy muzikanyň goşdosunda eki büktürgen gagazyn kızıl ükökö taştap doğuş bergeni bolbosa, elden bölünüp ökmetden ejeli özgöçe tapşyrma alıp görbegen Abışkanyň şaştysy getdi. Kanty öle? Magaby, dedi gözün jyltyratyp. Ova, sizge muhtaç. Siz al geçini tanıp kaldınız da, dedi Hayrullaev süretті eki büktep alıp jatıp. Günde bazarlap, elden gımgıt arasında jürgen adamsız. Egerde aligi kişi dağı gez gelse, daro bir damene toylanyp turbastan, toktosuz türde bizge gawarlagyňyz gerek. Kup bolat. Oşenteýin akasy, kantip. Aljagынан gam sanabaňyz. Bizdin hyzmatkerler düşündirip goýat. Kapitanının jaňsap aytkan buyruğun düşüngen operativnik orundan şaptıra kalıp, oşondan ara uzatıp koymoko Abışkany koltuktan aldı. Emi garolçu emne der eken? Garolçunu ugalyçyk, görölüçü tanır beken? Geptin bary garolçuda. Kaytargany mamleketlik manili öte manili jay bolsa, manili dep imaratyny aytkan jerimiz jok. Töbesi şoňşoýgan sasyk imaratyny ayagan kim bar eken? Feodaldyk zamandan kalgan anday beyit gümbözler toltura bizde. Al öňdü eskiçilder tabıngan bir gümbüzde ebak jer beti menen goşa jer kılıp tegizdep, ary süzdürüp salış gerek bolçu goldan gerse. Süzdürüp salgandan zıyany tartpaýt delek. Kaz tamam buldozordan eki jaka maýy goromakdyr köp bolsa, öte manili dewandagy jaýgaşkan kommunistik mekemeni aýtyp jatabys. Asilerdin jaman oýuňlar gaýda getdile. Biz bolsa Özbek SSR-nin tarihi esteliklerdi izildi borborunu aýdyp jatabys. Tak, kaytargan uşunday jay bolsa, kimden girip kimden çygyp atkanyny tak bilbese. Taş balesini kaytargany bu? Emne degeni garolçu? Emnesini garolçu? Emnesini gaznadan jılına jettem da uyalbay. Pabalşomy şato, oşol izildi borboruňdan işi dagy kıldat gözemelge muhtaç gerek bolsa. Eşik jana tıkıldadı akırın. Karolçunu erjetken operativnik başbaktı. Alıp geldin be, mınday oturguz. Bugün taň atpay jatıp Hayrullaev'din kagusun, kapitandyk kagusun kat-katынан jep, kayaktagy balege tuş gelgenine ayraň taň kalgan karolçu, emi bir kakkı jese kulap tüşüde ırgalıp, bir jeri oruksunganday tur jasap, çala uykudan şorosu akşuday kızargan gözün araň açıp, görsetken orunga Gurutçu Abışka emelede oturup getken orundukka oturdu. Jakşı elesizbi? Jakşı. Erteň menen kaytarusy sizge işenilip berilgen mekemeni, mamleketlik mekemenin aýamagynda uruksatsız basyp jürgen kişini görgensiz, turabı? Ova,
Owa görgem. Dağı aytıňyzçy. Sırt gebetesi qanday ele qaytalap aytıňyzçy. Sakalı var ele. Beti jaýyk ele. Taşkentde gözbeklerge okşaşbayt. Gözü çekir ele. Mına bököde Sirgelide bargo, Kazak buradarlarybız bargo. Oşolarga köýrek okşaşat. Anday bolsa mına bul kişini kokustan tanıbaysızbı? Başını ike gilegen Hayrullayev eki büktöp üstölünün çetine koya salgan türöttü. Bөгüşünün жазып Karolçunun aldına jaydı. Beti bağ jaygan, gözü jimşik, juka sakalçan, juka muruttu başında çımkıyak topçan kişinin süröt eken. Bököde Sirgelide bargo Kazak buradarlarybız. Oşolar tüspeldeş. Karolçu jakşı ele tigildi, jakşı ele öňüldi, birok tanıy algan jok. Kanday düşündürsök, türünen Kazak bolorun жазбай tanıdı. Tagırak aytkanda okşoş turdu. Jaňyly mümkin emes ele, birok Kazak degenin kagylaýyndyky Taşkentde orop jatkan galyň jurt emespi? Ankaya basıp, adaş juday başlar aylanyp badarga düşüp jürgen ele gança, oşo Kazaktyň içine mına onuň gimisi bolorun aýry tany algany jok çynynda. Oşo dedi Hayrullayev. Balikim dedi Karolçu ýynyň göterip. Durustap garaňyzçy dedi Hayrullayev. Karolçu samga üňülüp samga oýlanyp turdy. Oşo bele dedi Hayrullayev. Owa, uşuga okşaşyp ketet dedi Karolçu çim etpesden. Emnesi okşaş? Hammasyle. Emne kılabız? Emne kılı gerek. Emne kılıp jürüşçele. Emne kılıp jürüşçele mındayda. Karolçunun gaňyrygy tütedi. Anda bese hökümet menen partiya sizden kömeňizge juda muhtaç, dedi Hayrullayev. Mına gyzyk. Şaýlama alında el gatary uzun gezekке şatyraşatman tizilip, şaňly muzykanyň goşdosunda gyzyl ükökö böjöňde basyp baryp dowuş berçi gagazyn eki büktöp taştagandan tышкary, naçalniginiň buyrugy menen jumuşundagy Özbek SSR-iniň taryhy estelikleri ezildi borborun aýtyp jatabys. Çatırga sayılı gyzyl tuğunu şamaldan sawyna orolup kalgan jerinden oňdop, jelbiretip bilip koýgany bolbosa, Karolçuňda guruç jabышka syňary ele, hökümetden ezeli özgeçelenip tapşyrma alyp görbegen nemeken. Magaby? Dedi gömbögen jany taksekirip. Owa, sizge muhtaç. Daha şu sizge muhtaç. Siz algyşyny jakşı tanyp galdyňyz-da, dedi Hayrullayev. Kymgyt elin arasında jürgen adamsız. Egerde haligi kişi dağı gez gelse, daro bir damene toylanyp oturubastan, toktosuz türde bizge gabarlygy kandaysız? Anın emne orçulugy bar eken? Jogary jaka kantyp gabarlaşdyn jeňil jelpirek usulundan üýretip goýsa, özdeşdirip albay jany jokpa? Şekşindi. Kuyadan gutulçu maly jakyndaganyn toýdy şekildenet Karolçu. Sözsüz. Kabarlaba yanan. Boldy. Hayrullayev kabagyn çytydy. Boldu? Çyn ele boldu. Anan. Taň azandan Karolçunun gürkösünde başlagan azapty suragy kapitandyň kabinetine çeýin jetken soň, organyň gary tökülgen kişisine mınçalyk aýköldükdi gütbegen Karolçuň ukkan gulagyna işenip işenbey oğzunu açtı araanday. Boldu. Çyn ele boldu. Mından keyinki tygyz hyzmatdaşynyň täşbişin jetkileň düşündürүүnün 6 sandy işenim telefonun alakanday gagazga жазып berүүnü mildeti özüne tabıştalganyn bilgen operativnik goşo turup, başyny ike eşikde açkanda gana kanty barışyn gerip, kanty attap çykkanyny sezbey kaldy. Milisiya bölümündeki suraka başotu menen girişip getip, kapitan Hayrullayeviň kol жазmalar institutundagy bugünkü okuyadan kommunistik jyýyndyň gyzy malında direktor Abdullayeviň kabinetinde kişi ölgöndügünen kabary jok bolçu. Eride kol жазmalar institutundagy okuya turaly bildirүүge ruhsat etiňiz. Direktordyň kabinetinde ilimi jyýyndyň uçurunda ilimden doktoru namyndagy hyzmatkeri kaza tapdy. Partiýanyň tapşyrmasyna laýyk Haniçki Çingizhandyň adamzat tagdyryna tegizgen zalakasy atdy akademiýalyk kitepden dolborun talkylaw malında ölüpdir. Kol aldyndagy hyzmatkerleriň çetinen öldürüp, Abdullayev işine gato girişken tura, dep koydu Hayrullayev. Ana menen erteň özüm aýakdeşem. Jumuşçylaryň arasında emne malumat? Bu şeýlegen ýerde batdyň bile? Oba,
Жумушчулардын арасында коомго жат жорукчосуну менен мактанган бывший легионер тууралуу маалыматтар катталды. Гражданин Бактыгерей Избасаров тууралуу. Улуту казак, каймана аты Маузер Чал. Оперативник ууштанган 3 барак кагаздын алдына жайды. Ууштанган 3 барагы досье болчу. Жумушчулардын оозунан мындай окуя учуктап жазылган 3 барак досье болчу. Бактыгерей Избасаровдун урук тууганы төрөдөн болгон үчүн Сталиндин кара келтек заманында туташ атылып кетип, өзү мында жердин түбүнөн качып келгенин эч ким, КГБдан бөлөк эч ким билчү эмес. 30-жылдардагы ачарчылык маалында кара курсактын айынан кайыр сурап, Ташкентке кире качкан көп казактын бири деп билишчү. А бирок анын уруш маалында немистин колуна түшүп, андан ары немис болуп согушуп, согуштун ары жагын кошо көрүп чыкканын кулактары чалган. Бу жумушчу табың деле кызык эле кишилер болот турбайбы? Ошону сурашпаспы ала күү чагында? Бактыгерей Избасаровдун Кызылдар жагында өңгө чүзүлгөнчө уралап урушка киргенин, Воронеж, Маронеж деген жерлерде кызылдарың боолоп колго түшкөнүн сурап да коюшпайт. Немистин колунда жүргөн үчүн Сибирге айдалып, 15 жыл карагай кыркканын да сурашпайт. Ошончодон немистин ичинде жүргөнү кызык чунактарга. Укмайынча кулактарынын кычы суганбачудай суранышат. Кимдир бирок апталдан сунуп калды эле өткөндө. Кырды устакан менен бирде адатынча дем албай тартып жиберип, көңүлү жибигенде көп окуянын арасында Бактыгерей Избасаров уруштагы жоругун мынтип аңгемелеп берип атпайбы? Силерге жалган магачын бир завод эл жайнап колго түштүк балдар. Ошол жерде мылтыктын кундагы менен башка көзгө койгулап, орусту бир бөлөк бөлдү, мусулманды бир бөлөк бөлдү. Немистин сурагына киргизишти күндөрдүн бир күнүндө. Мына ушу биз отурганда эле кадимкидей маңдайына бардым. Бою теректей узун, көзүнүн көгү көк таштай. Топчулары жалтыраган, кара жакалуу кителчен, жаңылбасам оберштурманфюрер чениндеги немис экен чамасы. Татардан ээрчиткен тилмечи бар. Мен турам жалдырап. Немиске ок аттыңбы деди дароо эле. Аттым дедим. Өлтүрдүңбү деди. Анын эмнесин жашырмак элем. Өлтүрдүм дедим. Канча немис өлтүрдүң деди. Чынын айтсам, алпарып атып салышканын калып атпаймбы жаман оюмда. Болгонун болгондо айттым ошон үчүн. Туткунга түшөр күнкү урушта эле онуң арда атып өлтүрдүм дедим жалтанбай. Мурунчу деди. Эсимде жок. Көп эле дедим. Көппү деди кумсарып. Көп эле дедим. Көп болгондо канча деди. Санаган жок элем дедим. Шешеңди. Өңү ак шешептей кубарган немистин ачууланганы курусун. Өзү тилимди тырмап сурадын сурап алып. Шешеңди кызарып татарып, моюн тамырлары көп, кан сөлү качкан жука эриндери титиреп, жер тепкилеп кыйкырды. Мист Карл деп кыйкырыптыр кийин баамдасам. Акмак эле акмак деген экен көрсө. Ошол турган жеримден ит аткандай торойто атып салгысы келдиби? Ким билсин Айтор жамбашындагы кайыш кабыктуу тапанчасына 2 мертебе кол сойлотуп көрдү. Кабын сылагылап, кол жойлотуп көрдү. Коркконунан калчылдаган татар тилмештин жаны чыгып кете жаздады ошондо. Жоролоштору оозун ачып угат. Бактыгерей Избасаров бул окуясын мурда бир айткан. Бирок анысына өңчөй базарчылардын арасында отургандан бир завод эмес, бир колхозчолук элдин боолоп колго түшкөнүн айткан. Баштык көршер окат көтөрүнгөн базарчыдан өзүнө да санаганы да. Анан мурдагы аңгемесинде дагы бир ашык сөз айткан. Бу жого кезеним автомат көтөрүнбөгөн көчөдөгү немиси кандай болот экен дебейби базарчылардын бири. Нака мусулманчылыкты сактаган эл болот экен деген эле Бактыгерей уккандардын оозун араандай ачырып. Болгондо да казак сынды мусулман болот экен. Неме? Кандайча? Деген эле бүйүрү кызган базарчылар жабыла. Аларың чийкил сары көздөрү көк эле эмеспи? Анда Бактыгерей башын көтөрүп, «Эй, бурадар, сары чака тыйындын артынан кошо тыйындай тоголонуп, ал арманды алдабаса, бирди эки кылып койгулаштырып алдабаса, жалганынан алың деп жүгүнүп арамзаланбаса, түлкүдөй жойпуланбаса, мусулманчылыгы ошол да» деген эле кебелбей. Экинчи стаканды тартып ийгенден кийин Бактыгерей легиондогу Түркстан легионуна түшчүдөгү жоругуну улап атпайбы? Шешеңди карасам, үстүмдө немистин көгүштүү формасы.
Şuruda жылтыраган topçusu ele көп eken 40 hareket tezilip. Kokomon gindik tüpke çeyin bütçülüğümün başımda nemistin gögüştü furaşkası. Mağında ele başkaçaga kayat. Ayağımda nemistin ökçösü kalın. Жылтыраган hurum ötügü. Şeşeңde karasam kolumda nemistin kundağı kıska mıltığı Mauzer dep koyat. Mauzer dep suraşat tegerekte boğu oturganlar. Ova Mauzer. 5 oğu katar oktulgan 5 atar Mauzer. Atıp gördünüz böyle? He, anemne. Nemistin aldında arı beri göyröңdönüp baskanga götürtmek bile. Dürmöttölü nemeni kulağını tartıp tarsıldatıp atıp görбөй anan. Atıp görбөй anan? Uşul jerin ukkanda oturganдар tegiz momurayıp, aşıkça suru salbay, birin biri telmiretik deptim bolot. Güylönüp algan bakti kirey gana güysü menen hayl dap kıykırçı joruguna ötüp ketken. Jon sanga ok jep gospitalga түшкөнүмдөгү kız okuyanı Jon sanga ok jep gospitalga түшкөнүмдөгү kızık bir okuyanı aytıp bereyim baldar. Kalaşının oğubu je Dekçerevinin oğubu aytor nemis doktor tintür menen tintip uğusu tarap jaranı ırbat eleginde surup çıktı barmaktın başında korgoşunda. Sögümden kıyga ötken eken. Batılığın oldum. Gospitaldan aksandap жаңы çıkkamın, baldakçamın, ıldıydagı aşkanaga girdim sıltığı basıp bir kurday. Girip barsam ılgıy nemis saldattar eken. Ofitserleri de bar arasında çoçun görüngen mongo sıyağı. Bir sıram oyundarın burup baştan ayak sıdıra karap kalıştı. Nemistin formasın giyinip, ananda ança-mınça nemistin özüne buyurbogan oberleytenanttığının pagonun iyinge tağınıp algan kazak bolsoň. Anan arasında жүрсөň kayıp. Karayt da jardanıp, aralap girip bardım. Kardım açkan eken galay tabaka jalpak katletten ekini gavatlap saldırıp, eki kesim karananın kaptalına koydurup, buruştagı orunga bölünüp oturdum. Nandı жаңы çetinen tişte boğuz deyip, katletinen gertip kalay vilkamdın uçun saya bergenimde, sırttan şınga boylu, tekşi kırkılgan kara çaçın tegiz jelkege gayrıgan, kara gitelçen gözleri kıygaç, çapjak, kazak öňdü bir ofitser girip gelbespi? Kuday betin salbasın, bayağının standarten führer çeni var. Standarten führer. Düşünüp atasıňar bu baldar? Anın polkovnik degen söz. Polkovnik. Şeşeňdi, al görüp alanan. Al girip gelgende oturgan nemisler ülkön törönü görüşkönsüp, japırtorundan sapırılçulay atıp turup, koldoruny aldıga jarışa uzun sozup, hayl dep kıykırışsa bolabı. Men dagı vilkamdy taştap iýip oğuzumdagy nanymdy gürmep jutup, kakaya turup kolumdy sermep köpçülük arasında kıykırıp kaldım. Tartip oşonda öyle de. Birok nemisçe aytkany menen kazakça ayagaylap kıykırdım. Tigil nemede kolun silkip haylyny aýtdy. Mındaydy murda görbögemin. Aldımdagy tamagymdy unuttum. Esi dartym janagı kişide. Kazak je kırgız dedim içimden. Janına bas bargym gelet, jante albaýym. Gözüm ele kadalat, gözüm ele ötöt. Hep oldu bolbodu je kazak, je kırgız deymin içimde. Gözünün nuru жылуу görünet. Kazak ele go deymin bir turup. Katlettimde çukulap jegen bolup gözüm ağıtam. Nanımdı übölöp jep gözüm ağıtam. Tigil neme o çoroktogu boş stölge barıp oturdu. Aytkan tamagın aldında alıp gelişti. Men tarapka köp karagan jok. Bıçak vilkany epti garmagan, zıngıragan nemeken. Karabagan hareket kıldı. Men bolsa kılçaktap gözüm ağıtam. Süйлöşküm gelet. Anti albayım. Murda görünböy жүрgön gaýsy ülkeni bolup ketdi bilbeýim. Süйлöşsem deyip. Jay çarba jer bolbogan soň sebepsiz janna şınarlap bara albaýmyn je. Uşul beçara nemedele bir obertura dep jal meni garap koýboýt. Ýynimdi tüzep koýan bolbostan. Aşkanaga menden keyin girgen neme menden murun tamagyn jep bütdi da jerinen nemistin arasında tuğulup ösüp, tüýünen ele nemisten ötken ak söktörçösünden üstöldün şetindegi ülbürögen jukaga gazda alıp yerden jumşak arçındı. Özü dagı müçü başlı tuygunday gelişimdi jigit eken. Ordunan kakaya turup, belindegi kurun oňdanyp, kitelin ıldy tartıp tüzönüp, kanteyin jaldyra göz agatyp oturganyň akysına dedi we je çındap borurdu aytor men jakda jalt karady dagyn kolun serpip hayl dep katı kıykırdı ve kulağım tuna düştü. Gözlerime çağılışa düştü. Aşkanadagylar japır turup hayl dep kıykırıp kaldık. Tigil şart burulup basıp ketdi. Kolumdu jay düşürüp değil de yettik dep kala verdim. Atan görü
Gözüme jaşım erile жаздады. Эм кичекте ойланам, ким болду экен ошол жигит? Неге эмерилбеди? Неге боор тартып сүйлөшпөдүк? Неге сүйлөшпөдүм? Же казак, же кыргыз болушу керек эле. Элсизде жүрсөк, неге сүйлөшпөдүк эмерилип? Ушундай аңгемеле. Бактыгере Избасаровдун Сыраканадагы айткан ушул аңгемеси эми КГБ оперативнигинин бадырайган колу менен 3 барак досье болуп, үзүк-үзүк жазылып капитан Хайруллаевдин үстөлүндө жатты. 3 барак. Акмак неме го? Деди капитан Хайруллаев көз жүгүткөн соң. Бети күйүп уялганын ордунан мактанган эмнеси? Акылы жайында эмес мунун. Ичкич экен, көбүчөт экен. Ошондой. Месин ириде немистердин үгүтүнө эми таптакыр эле аракка чактырып салган акмак турбайбы? Мындай бузуклардын бирин калтырбастан түгөл аттырып салыш керек болчу убагында. Согуштан кийин эле жолдош Сталин менен жолдош Жуков булардын эмнесин аяган? Ошондо мынтип жуктап арак ичкен жеринен оозун көбүртүп, немистеги икаясын жумушчу массасынын арасында жомоктоп айтмак эмес? Надан десе. Мындайлардын надан дейт, түшүндүңбү? Үй бүлөсү бар немеби? Ажырашып кеттир. Эски шаарда Октябрь көчөсүндөгү жепирейген эски үйдө жалгыз жашайт. Албетте кетет да. Бузукунун жанына катындагы чыдабас, деп койду Хамит Хайруллаев. Бир чарасын таап, мунун негизги жумушчу массасынан тез арада алыстатууң зарыл, уктуңбу? Бирок артынан аңдоону күчөтүүң керек болот. Демек, агент жумушчуларыңдын ыгынан чыгарба. Чырма, махалланы байка. Махалладагы агенттер менен тыгыз иштеш, уктуңбу? Жарайт жолдош капитан. Желкесинен сүйрөп ап келерге дейри, дагы эмнелерди сандырактаганын кенен билели. Досье чогултуңду улант. Келиштикпи? Жарайт. Бүгүн катыра иштегенибизден кеч калдык. 11 болуп кеттиби саат? Ушуну менен тарайлы. Жарайт. Дагы кошумчалайын. Досьени дурустап чогулткунуң. Мындай олуттуу иштердин кагазы да кабыл тең болушу зарыл. Түшүндүңбү? 3 эле баракка баткан материал топтопсуң. 3 барагың аздык кылат. Үстөкө босток жазганды үйрөн. Түшүндүңбү? Узун кулактан эп адам КГБ кызматкерине угулса 3 барактан көбүрөөк досьелик материал чыгат беле, чыкпайт беле билбейбиз. Бирок дал ошол малда бүгүнкү жородон кеч тарап катуу келаткан калгыганы менен караңгыдагы кадамынан жазбай таманын так коюп, маңдайындагы таш жолду көздөп келаткан кууш жолду бойлой өскөн тыт бактарын түптөй басып, андан ары үйүнө жетинүү эңсеп, дарбазаны темир кулпудан чыгарып, аңырайта ачып, аттары менен эшикти артынан бекем жаап, сөрүгө узуннан кулоону эңсеп келаткан Бактыгере Избасаровдун дагы бир окуясы, купуя окуясы боло турган. Эмне үчүн досьеге? Анткени көп эстечү. Согуштагы тескери жоругунан сүйлөп бергендегидей, жумушчу дыйкандардын башын айлантып, үгүтчүлөр айтмакчы, калыптанып келаткан аң сезимин адаштырып, кеп салбаганы эле болбосо көп эстечү. Ушуга дейри кызыгып сурган кишиси болбогондонбу, же маани берип кулак төшөй турган адамы чыкпагандамбы, чечилип айтчу эмес. Дагы эстеп келаткан ошону. Бүгүн Шашкеченден Өзбек Бешимге чейин баш көтөртпөй, темир уштуу сыя калемди колго карматкан аяны айланып келип, кызуусу тарап соолуга баштаса эле, эси тартын эркине баш ийдирбей элеп алчудан бетер, өзүн өзү аңдып, өзүн өзү алаксытып, өзү менен өзү күбүрөнө сүйлөшүп келаткан. Алаксыган дагы кербези ошол. Күлгүн жаш чагында көчмөндүү казак журтунун арасынан айласыдан бөлүнүп, арысты жээктеп конгон айылынан T20 жылдары болгон бул окуя. Жылдыздуу түндү жамына жалгыз качып чыкчудагы окуясын эстеп келаткан. Бүгүнкү тарткан түйчүгүнөн ушинтип алаксып келаткан. Кылагар ачылып, көзү чала сүзүлүү. Эгер бети баг жайган, көзү жымшык, жука сакалчан, жука муруттуу, башында чым кыяк топучан киши туурадан дагы чыга калса чекер. Шыкаалай аңдып турган болуп, караңгыда Карабактын далдасынан чыга калсачы жолтуруп. Чок, жетиштүү. Бүгүнкүсү жетиштүү. Кудай сактасын. Эпте үйүнө жетсе сүйрөлүп, дарбазага сүйөнө калып, кулпуну ачып кирсе, сөрүгө кырынан кулар замат уктап калса, дүрбөлөңдүү дүйнөнүн бары жогун унутуп.
Adırınca tiştegi aygırdı estegeni oň. Tiştek aygır. Atası İzbasardan maqtalı toru aygırı bolo turgan ilgeri çakta. Maqtalı aygırdı at kaçırbas deyip жылkı jandu alaştın balasında. Dal oşondo yalnızdağı at kaçırbas. Tandalmalı üyür жылkıga karaganına iki jay tolgon aygırı bolo turgan. Janwardan tiştek çıgarın kim bilipdir da Bolşeviktin zamanında bötön bürönün aygırın tiştep saların kim boljoptur. Bolşevike aktif şaylangan bir gesirdu Karatamandın özünden beş beter ırkıygan jaman aygırının jalın jara çaynap salıp, çoğulap жаңаdan artelge jığılgan, uyuşup artel uranın çakırgan bir uru eldin içindegi ırk bozulup, arasıdı gırbasa bolu. Akırı oşol aygırının ayынан atası boğurnansız ötkön abakka taş jazdanıp, 3 gün öpta çıkpadı bu. Kalgı kanı menen kadamынан jazbay, taştı jolda tamanın tak oyup, baktı gereği uşunu esteyip gelatdı. Uşunu oylap gelatdı. He kayran gana tor aygır, göz aldıda turaddayla çaraday tuyaklarыңды jerge batırıp, kuş kurttun jolun çalgansıp jal göküldü jayıp salgandağı turpatın. Tegin aygır emes eleň goşirkendiki. Dаңazası sar arka menen sır boyunun arasına tegiz uğulgan eçen bir alaman jarıştarda aldına at ozuntup çıgarbay, sorusuna kamçı bastırbay, surulup çıkıp жүрgön sınakı gülüktörden elengo. Gülük jandu İzbasar beyni mıktılap karagan aygırdan asılı gana çıgarın, kulun çagыңdağı tuylagan sыңынан ayra tanıp, bıştır bastan kasasın gastarlap, janынан tap жылдырбай kişendip bapestep bakkan, Gudungdap sүйüngönün aytpa tapkanında. Kudayımdın buyruğu menen gaysı ırıstu atalardın koluna tiyip kalganı belgisiz, sanjırgalap aytıp otursa, ertegedegi xandardın, Kasım Han, Eşim Han degenderden, abalikim andan da arıraqtagılardın tuşunda ötken tulparlardan emiş tukumun. He oşuların zamandağı kıygaç kulaktu kasa tulparlar, çuvurup gayra tuğçuday sүйüngönün aytpa jarıktık İzbasardın. Uşunu oylap algan, uşunu estep algan. Ağzına avazına apparıp, til bütkönden kadim kişiçe süylöbigen argımaktar bolgon emiş, ezelki zamandardağı jerbetinde. Munu azırkılarga aytsaң, taş balesine işenebi. Kıyşayat şuur jaybayby. Çağır dopu sodager menen çaykanachının balası andan beter sanın çapkılap, taraktap gülbeybi. Ha birok çığın, biröge jalgan, alemi baktı gerege kımınday ötürügü jokçın. Aytuda uşul ele üstünkü Taşkendin üstündögü ottu talalardı mekendegen emiş alargımaktar. Taşkenin al zamanda bar bele, jok bele. Eger bar bolsa adırkı ordunda bele, je bölök ordunda bele kim bilsin. Abirok sarı ağaçtın arı üstündögü meltiregen meykin tala oşondele belden buralgan ottu eken. Oşondele malgindiktu jay eken. Anan janagı argımaktardın arasında asmanda uçkanları da ova. Kadimkideyle jal kuyruğu tögülgön argımaktardın kuş sımal şukşurlu uçkandары da bolç eken. Bolgon üçün aytılıp kalgan gep okşoytqa. Bolbosa ötürgü aytkıday emne güç keltir deysiň jandarına. Tüp ata-babalarыбыздын tuğandarının içinen biri atı jönü tügeste jok. Tügeste jok, karagım gezinde kişiçe süylögen gök buğdan kütüptür. Ova, tüp atalarının biri. Ova, berirek bolsa da жаңылбайт elek atı jönünden. 15-20 atadan arırakta gebetesi. Esibizge jara çıkıp oşol atı jönü unutulbagan atabızdın ne bir gılçaynaşkan çabışta jo tiygenden katarları çakçelekey bülünüp kaçıp baratkanı belgisiz, ne kızıl jayan barımtanın kızısında takımdagan kuğunda kalganı belgisiz. Aytor başına bir müşküldü iş düşkönden, kuyruk tüygen çağında kabat kamçılansa da, ol buy sol buy güylönüp sorusun jara çapsa da, aldındağı buğdanı jürböy kalat dinkeni sodup. Yer üstündögü esinin aylası kurgan malında, talıgandan özünün 4 ayağı çoyulbay, alı kurgan malında oşol gök buğdanı kamıştay uzun kulakların koyondoy japırıp, sarı talanı жаңырta bir kişenep durup, kişiçe süylöp bor kura bıylagan imiş. Arkadan koğun gelgende adaştırıp get albay, ala bulut aylansa aralatıp jel albay, jelikemden koğun gelgende jebedey sızıp get albay, jeligimen bozulup jel jarışa jel albay degen aňyz saptar oşol zamandağı kişiçe süylögen argımaktardan kalgan emiş dagın, janagı toru aygır
İzbasardın toru aygırı oşol kişiçe süylögen kamış kulak oroşon жылkынын tukumundan imiş. Uşunu estep, uşunu oylap jolda kalgıyt baktı gerek. Kalgıgany menen gadamынан жазбай, taşty jolda tamanın tak koyat. Geçeyle kursağı aşka toyboy, ezeli bütün jilik koluna tebegen kulgutandın tilegenin Kuday berip koygon zaman başladıp, ak жерden ayıptı bolobuz degen oyda jok. Arыстın öyüz-büyüz jakasında otumol jayıttar bolor ile. Otko koygon jerinden İzbasardın janı menen teң bütken toru aygırı bolşevikке aktif жүрüp, aykırıp artel başlagan kişinin aygırın tiştep salat bir günü. Je çında böyle jaman aygırına janı güydübü, je uşundayında töre tukumuna teңelgendegisin görgözöyin dedibi, işi kılsa bayağı bolşevik söröy kırçangılanıp geldi de attan düşböy kesirlenip, aygırımdın jalını ayrat iştep salıptır, dep doğurundu. Kanteyne mi? Mal degen mal emespi dedi İzbasar. Bolşeviktin aygır ekenin bilip atasыңarбы? Dedi tigil kıyıktap. Bolşeviktik ekenin kaydan bileli? Özü gelip karşınsa gerek de, dedi İzbasar Toğutboy. Toğutboy'unu bolşeviktin janın kaşayttı. Bilip atasыңarбы? Dedi kamçısın gezenip. İyi jaman, emneni bilүү gerek ele. Kamçı gezengendi kim koyup tursagan? Tırçıya düşkön İzbasar jobun şır jönötüp kaldı. Hay bolşevik balam, men emne, bolgon жылkынын arasынан gözüңdü albay, balança bolşeviktin aygırın gözdöp жүрüp tap, kaşka tişiңdi batırıp sal dep үйrötüptürmün baygırımdı. Jakşılap karabayсыңарбы? Jakşılap karagıday, aygırыңının kökülüne çoktoy jelbiretip kızıl çüpürök baylattың bile. Ebiň menen süйлösöň? Kızıl çüpürök? Munun kızıl bayrakka tiyişkeniň emespi? Mına artelden düşmanı. Alıstan izlep gereki jok. İtatayı tutulgan aktif. Kızıl tüskü asılba. Bayka, toru aygırыңды opşunun malına ötkör toktosuz, dedi öktömdenip. Opşunun? Hey akeňdiň gana ozun urayın. Kul, bar bir kulduğuna tartat turbaysın. Ozuna kum tolturganday kılıp, sözgö jıktım dep oylady İzbasar. Söz kaytar albay, çukurungan aktif. Şeşiň tolgan eken senin. Çukulda birdi görösüň. Aristun gana kılbasanbı? Munusu Orustun Aristovanı gamaka alıngan degen sözünün manisi. Muna oşentip aytdı da gekene jönöp ketdi. Bakty gerek uşunu estep gelatdy. Uşunu oylop gelatdy. At jakşysy germede, jakşysy türmöde deyt. Azırkılardın ozunda barby jokpu bilbeyim. Abalkı Kazakta kaçantan aytılgan uşunday tereň söz bolor ele. İzbasarga çeyin ele İzbasarga okşop tagdyrdyň gatal synosuna kabılgandar üçün aytılıp kalsa gerek ko. Göbötbey arteldin onçakta aktivi geldi üydü gamap. Öňçöy kara tamandar izdeşpey tabışıp, uzun kıskalı olup iyirçişip alışıptır. Gördön çıga kalışkansıp gözdörü aňtarlyp, жүздөрü tünör bızaluu. Öçöýgen eki kızıl gatçı. Andan da ırkıygan biri birinci gatçı, şılkıygan biri ikinci gatçı. Malakayının tantığı jok biri, jürü kızıl üçümün dep kıpçılıp, asıngany жалgız gözdü juka gurjun. Atayı kızıl ordoga kişi çaptırıp atayı aldırgan kızıl furaşka menen kayış kurdu oşonçodon jarım çelek köjönü dem albay jutkanına maktangan kara düңür biröge tapşırıp, milisiya şaylaşkan eken. Geçegi kıratamandan tanda verişitken gadalı oşol milisiyası da var tul tuyup. Uşunun barın başlagan kişi bayağı aygırın tiştetkenine gekengen aktif. Akti çiyebiz, dedi gep sözge gelbey ütüröňdep. Aygırınız bar, opşunun malına jıgıp beriňiz, mal gatbay. 5 tilük malımdı gürgüştötüp artelge erikti jıgıp berdim ele aylanayındar. Kıl kuyruktan ırımga kalgan uşul, aygırga tiyişpeyle ak koyboysaňarby, dep surandı İzbasar. Opşunun kalagany tor aygır, dep omur olodu aktif. Opşunun zaňy, dep oroňdodu kızıl gatçı. Kızıl üçsü dağı kuyuşkanga gıpçılgansıp, oğuzuna gelgen bir nimende mınkıldады tuğradan. Kayış kuru mıcıga karmaga militsa ün gatçuday obdulup, bir oğunun çıkar albastan tamagın jazap tim bolup, gözüne basa kegen furaşkasın mangdayından tartıp oňdonup koydu. İzbasar baltilge salıp anday surandı, mınday surandı. Eskiden gelatkan ata saltını eskerdi. Sözü jetpedi, jüyösü ötpedi. Töre tukumuna tüyünen öçtü nemeler görünetko, sözgö gönüşpedi. Kök nemeler eken. Kaydan jürüp mınça gök, mınça gereň, gödöndöründe emne ketken ançalık tereň. Kaçan getip jüröt.
Demeyde söylöt sактаган Izbasardын жылкы сактыгынан пайдаланып, акыр түбү акелетип, жакелетип, жалдыратып алышканына тамаша чегип, табалап турушту. Ошондо да табалары канбай турду. Жамандардын оюна койсоң, төрө тукумун ыйлактатышы керек эле. Эси кеткен Izbasарың эги кемшип, ыйламсырап калышы керек эле жаман ойлорунда. Тору айгырынан түңүлө албай, атасынын ошондогу аянычтуу абалга кириптер болгону даана сүрөттөй тартылып дале көз алдыда. Бактыгерей ушуну эстеп келатты. Ушуну ойлоп келатты. Бутактары каркайган тыт бактарын түптөй басып, тынч үйүнө жетүүнү эңсеп, дарбазаны темир кулпудан чыгарып, аңыр айта ачып аттары менен эшикти артынан бекем жаап, сөөрүгө чалкасынан кулоону эңсеп атып, ушул окуяны эңги деңги эстеп келатты. Чоочун айдакка көмбөстөн азынаган айгыр адатынча жал көкүлдү жайып салып, журтту айлана азоо чуркап, бир топ уора тарттырды, жыртык малакайларын булгалап, кыйкуулап чурулдаган активтерди. Соңунда артелдин жаңылбаса май артел, 1-майдын урматына май артел деп аталса керек эле. Жылкысы жайылган жака көптөп кууп кетишкен. Бирок кожоюнун сыздатып боздотуп туруп, малын жыгып алуу аздык кылды тапа-тамдан большевик атанып чыккандарга. Демдерин баспастан, экинчи рет айланып келишип, жер муштап отурган Izbasардын үстүнөн чыгышты да, большевикке душмандыгын чукушту. Көрсө төрө тукумуң көпчүл большевикке башынан өш жаралып, кара санаган өзүмчүл калк турбайбы? Тап дейт экен аны. Тап. Эшиттиңер беле? Кыйгаш тиктеген активдер ортого алып жалап, оор айыпты угузганда, кантип деп чочуду эсине келе түшкөн Izbasar, а дегенде өз кулагына өзү ишенбей. Араңдан барып түшүндү. Шешеңди, каратамандыкындай жоругун илгиртпей көзгө чукуп ашкерелегенин, кул тукумунун кулча баскан турган жеринде илгеркидей уяткарып эсине салууң бу большевик баласы жоктон тап, жалпыга жаймакчы болгон үйүткө кайчекен дагын мойнуң менен тартчу абыдан оор күнөө экен. Макул албай талашып көрдү эле, оң богурлар ардеменин башын айтып, кажылдашып ынабады. Кеп жей турган түрлөрү жок. Кызыл үчү активи жан башына асынган жалгыз көздү куржуннан тышында кашкабаш кишинин сүрөтү тартылган Лениндин сүрөтү болчу. Бошол бал китепти суруп чыгып, Izbasардын бетине такап булгалап койду. Билбейсиңби? Улуу Ленин атабыздын окуусунда тамай жазылган, деди чекчейип. Кайсы окуң дегендей тиктеди эле, ар кайсы жеринен барактап, чолуп окумушта этти чукчуңдап. Бири кулакка кирсе, бири кирбейт. Атасынын ошондо ашык кеми жок, туп-тура 3 күн абакка жатып чыкканы эсте. Аксымданган топ активдин алдында жөөчөн жөнөгөн атасын жандап, колтуктан таяп, абактын узун туурасынан көк темир аштатылган эшигине чейин ызырына ээрчи келип, жулунуп үстүнө кошо кирмекчи болгонунда, кара дүңүр милиция жолун тосуп, көкүрөктөн түрткөндө чарасыз айланып туруп калды эле. Ошону да эстеп алды. Кээде өткөндүн баарын сыдырата эстеп, ойго туңганымда, замандын кары дал ошол күндөн тарта уюл кылган кара булут өңдөнүп, төбөбүздөн салаңдап, биздин урукка жамандыгы кычадыбы деп калам. Анткени 3 күндүк абак окуясынан кийин эле сурак артынан сурак, куугунтук артынан куугунтук күчөп, куугунтуктан башыбыз арылбай деги оңолгон жокпуз. Күндөн күнгө оорлоду турмушубуз. Жарыктыгы атамдагы баштагысындай эл аралабай, босогосун аңдып үйдөн чыкпай камалып чөгүп кетти. Ал ортодо жүрөктү түпөйүл кылган дүмөк кабар туш-туштан тынбай угулуп, кадресе аралап турду айыл арасын. Бышы кулак болуп бүттүк. Оолу ата тарапта баланча деген бир кылка эл жакшылары жоон тобу менен Ибир-Сибирге айдалыптыр. Акмоло, Көкчөтө деген жерлерде төрө тукумунан баланча дегендер опшуга батпай, опшудан чыгарылып, туташ элсизге айдалыптыр деп эшитип аттык. Төз эле атууга кетип аткандар да бар имиш арасында. Көбүнчөсү төрөдөн имиш. Эмнени туйду ким билет. Бир күнү атам мени маңдайына отургузуп, акыл айтты. Балам, сак тургун. Асты төрө тукумун булар согоюшпай окшоп калды. Аксакалы менден башташат, көрөсүң. Мени кескен күн эле буйдалбагының балам. Буйдалбай кач. Качканың оң. Колуңдан келсе Кашкарга кире качкының, деди. Эмнеге Кашкар деп мен? Илгери
Genenин ulu Sıdık Töre Oğrustan izin jaşırganında Kaşgarı aralap kutulgan. Oşondon bilem. Jok ele degende ayrı kalpak kırgızın içine girip ketkenin. Je bolbosa kılkıldagan ala dopulu Buhar Taşkendi manektep beri çıkpagının. Jürögü emneni tuydugin bilet. Birok bolgon akılın aytkany. Zamandın karı dağıl oşol gündörden tarta töbөбүздөн salangdap izbasardın uygun çaçırattı dep kalam. Meyli. Çıpkasız çılımın gere sorup, gök tütünün oğuz murundan buruldatıp gök tütüngö çömülö jay oturup kalçısındabı, meyli göbөгü jabıragan çoң күрүшке sıranı aldına koyup, күрүшкенин kulağынан imire karmap, şimirip içip oturçusundabı, aytor oşol günden oşul gün, mаңдайына çiğilgen жазмыш sırın tüşünüp, çeçmelemektin aylasın izdep, tüpkürü jok koygo telmirep atçusunda, baktıgiri bar akılına salıp tolgonup, ушинтип бүтүн быча турган өзүнчө. Чайпалы басып келатып ошону эстеди. Дагы бир ирет эстеди. Кайран Избасар деп булдурактады жабалактаган ой ортосунда. Чарыктык киши аманчылыгымды ойлогонун, Ташкенге киргизгенин, ор коюп чыккан майда чүйдө ташка илинип калбаска аягын жерге аяр коюп, оңго солго каалгыйт. Махалладагы бирөө жарымдын көзүнө бейчеки илинбей, эки түп шанек өрүгүнө мактанган кокшу колоңду үркүтпөй, эптеп эртерээк үйүнө жетүүнү эңсеп, дарбазаны темир кулпудан чыгарып, аңырайта ачып, аттары менен эшикти артынан унутпай кулпулоону эңсеп, жалаңкат шалча төшөлгөн сөрүсүнө жетип калса, жука жаздыкка башын коюп, чалкасынан кулоону эңсеп, кулары менен колу бутту кенен жайып, терең уйкуга сүңгүгөндө эңсеп, караңгыдагы тыт бактарынын арасында казакча булдурактап үн салып, эки жагына каалгыйт. Менин аманчылыгымды ойлогонун, качып тынышымды артык көргөнүн, кайран Избасар десе, оюн улантты. Эгерде чын көңүлдөн сүйлөтүп уккан ниети аруу киши болгонунда, ананда ала көзүндө эмес, соосунда жолукканында балким бактыгири бозой кез жүрөгүнө так калтырган илгерки окуясын агынан жарылып чечилип айтып бермек. Мына мынтип тизмелеп улап айтып бермек. Бир күнү биздин уруктун жакшыларына да жетти большевиктин жазасы. Оозуна сала бергенде эле карышкыр сот ириде атам Избасарга каарын төктү. Үчүлүк деп коюшат экен өздөрүн. Сый урматтагы киши эмеспи? Ошол кадырын унутпастыр. Тим коюшар деп жүрүппүз жалган үмүткө алданып. Балениби? Эл алдында дегдеңдете жылаң баш жетелеп чыгышып эле, ай бойга келбей айыбыны кузуп, оозмурдук иш айбай 15 жылды сурады дагын 15 жылга Сибирге кести турган жерде. Атамдын ошондогу соңку сөзү патефондун табактуу тасмасына жазылгандай кулагымда турат дагы эле жаңырып. Бу киши султандардын тукумунан беле? Тумшугуна суу жетсин эми, деп кер какшыгын узатты сот адегенде. Анан үйрүлгөн элге кайрылып, калайык журт, капкайдагы Избасар, Мизбасар дегендерден араңарды арылтып койдум. Жазасы 15 жылды кайды. Сибирди элдеп, Сибирди жердесин мындан ары, деди айып кагазын бийик булгалап. Мынакей. Кап, деди атам жазасын укканда. Туура эмес кестиң да. Жалпыбыз карап калдык атамдын оозуна тигилип. Атам өңчөй кара тамандан чогулган соттун ишинен да чаласын тапкандай башын чайкагылап, шайды оттонуп алган. Эмнеси туура эмес, деди сот чакчырылып. Кап, түз эле өлүмгө кетсең болмок деп кейиди атам. Анча эмне болду, деди сот. Атаң көрү десе, коркпостон өлүм жазасын бергениңде өлүмгө кесилди деп менин атым калмак. Баягы Избасарды өлүмгө кести деп сенин атың калмак, деди атам. Сот эмне дерин билбеди. Избасар токтобой кыйкырды. Көк сыясы кургай элек айып кагазың дале колуңда, мөрүңдө туру колуңда, дале кеч эмес. Улуу жүз, кичүү жүз калкына жалпы угулсун атыбыз. Өлүмгө кес, өлүмгө. Жылаң баш атасын сотту каптап, өлүм тиленип, 40 жыл илгерки какшап калгандагы кебетесин эстеп. Кайран Избасар, кайран гана Избасар деп үшкүрүндү бактыгери. Атасынын кесилгени Атбай Алимбай уулу жети уруу казагына дүң болгон күнкү иңирлүү кечте бактыгери жалгыз качууга камынып, камынганы ушул
müdösün bildirmeke gümüş sırgalı aşığın boljoşkan jerge çakırtkan. Özönden su almaka jeňesini erçigen kişi olup, burala baskan gümüş sırgalı aşığı ağaç çelekti bilegine asına, arыстın boyuna çıkıp, jılgındığı daldaga elkin gelgeninde, vakti geri aşıgıştığı koştoşup, kayırılıp gelerim beg aytıp, nurdu betinen besüyüp, menikisin, menikisin dep aytıp, erinen ayar eki süyüp, sen menikisin dep aytıp, men sendikmin dep şırap aytkandagy uwadasyny alıp, oşol uwadasyny jüregine gatyp, ayıldan şaşılış kaçıp çykkan. Anysy emi özünçe angeme, güngürene aytylgan, güýüttü aytylgan iki kitap süýlemden ary ylaýygyn geltirip aşyra albagan, jaz albay jürgen angemesi. He, bakty gerey, sakty gerey. Töre tokumun Sibirden çıtırman çerto koyun aralata gup, Kuğu gargay sürötküsü gelgen bayağı gapır sottun iz basar, miz basar deçüdögü gekerlü gevine salıp, baktı geri özün özü zekip aldı. Zekip aldı da tık toktop, tıtka jölöndü. Baktı gerey, saktı gerey, dedi başını salangdatıp. Samga turdu. Uyat. Mıntip turuşu uyat. Alada opıçan kişi karanın atlas dıştançan, atlas köynökçön katın gadaştın, Aksakal başı menen bayağı gazak qoňşubuz bugün dağı alagö degen ylanka sözüne galbay, uyat syti menen üýüne girip getişi geregele. Başyn götürdü. Çukuldap galpdyr üýüne. Ayagyn ayar götürüp gere şiltedi. Oşonu menen atasynyň daýyny iliksiz jok. Sibirge aýdaldy deşdele, atasy aýdalgan göýtündü Sibirge özü dele gördü aýdalyp. Görgülükdi tartdy sandalyp, birok darek daýnyn bile algan jok. Kim bilsin? Balkim atası kirzi ötük menen aralay basıp ötken Karagay çirde giyin barganda özü da ol çoygan kirzi ötükçön aralap baskandır. Kim bilsin? Balkim atasının jorulup tilingen goldoru tigen joğun Karagaylarga özünün da çordu golu tigendir. Murunku aydalgandardan çeralap baratıp Karagaydın borun balta menen gıygaş çapkılap, eki eli oygulap, en salıp ötüşköndögü önörleri bol çeken. Kim bilsin? Balkim Karagaydın borundağı karttangan jaraday kabıktanıp, öçö baştagan oşol izlerden ayrımdarına atası da gulaçın gereşilep, bir jarım tanıp kalsa degen jandalbas ümitde tökök baltasını bizim batırgandır. Kim bilsin, balkim gündün gözü ötpögen jılçıksız çerden taňyna çıkkanda çarçankı jany